ギョルナーラさん、今日のニュースは何語のニュースですか？今日はタタル語のニュースです。Bugünkü haber Tatarca. Herkese merhaba. Bugün Tataristan haberleriyle tanışalım. じゃあ見てみましょう。Hayırlı ertem, ilning tüp telekanalında Tataristan yanılıkları, stüdyoda Çulpan Emiri. Bu atın ahırına kadar sinoptiklar Respublikada anormal solqın hava tıraşı saqlanadı bildirdi. Şul sebeple aldan kesetu ilan etilgen idi. Bugün 8 dekabrda ayrim rayonlarda tuman bulurga mümkün. Gündüz hava temperaturası 26 gradus solqın, tünle urını bilen 34 gradus qaçı. Yollarda kışlı buzlauq saqlana. Keskin soğuklarda Respublikada Tentish Haller Ministerliği Tatarstanlılarga soqlıq şaraların ötərgə kengəş ite. Şu jarahətləri aludan soqlanu üçün uramda toңмасқа, yaxşı tuqlanırğa həm жылы kiyinirgə kirek. Salqınlar turu səbəbli ertəgə, яғни 9 dekabrda Ауыл хуҗалыгы ярминкәләре уздырылмый. Bu haqda Tatarстанның Ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгы хәбәр итте. Белгечләр билгеләп үткәнчә, салқында сөт продуктлары, яшелчәләр туңа. Шуңа бәйле рәвештә азык-түлек бозылырга мөмкин. Аңлавыгызны сорыйбыз һәм киләсе ярминкәләрдә көтеп калабыз дип bildirdiler Ауыл хуҗалыгы министрлыгында. ここまで。OK。はい。じゃあ、訳していきましょう。はい。一個ずつ。一個ずつ。ギョルナーさん、止めてください。はい。Hayırlı ertem. Günaydın. おはようございます。Ilning tüp telekanalında Tataristan yanılıkları, stüdyoda Çulpan Emiri. Tataristan'ın en önemli haberleri ve stüdyoda Çulpan Emiri. タタリスタンの最も重要な大切なニュース、タタリスタンのスタジオ、チュルパン・アミルさん。Bu atın ahırına kadar sinoptiklar Respublikada anormal solqın hava tıraşı saqlanadı bildirdi. Bu hafta sonuna kadar Tataristan'da aşırı soğuklar olacağını haber etti. 今週末までに非常に寒くなるというニュースが来ました。 Şul sebeple aldan kesetu ilan etilgen idi. Bundan dolayı önceden hatırlatma yapıldı. そのため、あらかじめ前もって、ニュースお知らせをします。 Bugün 8 dekabrda ayrim rayonlarda tuman bulurga mümkün. Bugün 8 Aralık sis olma durumu var. 今日12月8日までにところどころで、霧が出る、曇る、可能性があります。Tumanは曇ってる。ガスが出る。tuman. はい。Sis değil mi? Türkçe. 霧、sis. Sis. Gündüz hava temperaturası 26 gradus. Gündüz 26 derece マイナス。 bekleniyor. Minus. 昼間日中はマイナス26度まで下がる。 Solqın. Tünle urını bilen 34 gradus qaçı. Geceleyin minus 34 dereceye kadar inecek. 夜はマイナス36度まで下がります。 Yollarda kışlı buzlauq saqlana. Yollarda çok güçlü buzlanma var. 道路は非常に強く硬く、凍ってます。 Keskin soğuklarda Respublikada Tentish Haller Ministerliği Böyle çok aşırı havalarda, olağanüstü havalarda, hava durumlarında Acil Durumlar Bakanlığı この厳しい天候に対して、緊急事態省は Tatarstanlılarga soqlıq şaraların ötərgə kengəş ite. Tatarstanlılarga soqlıq şaraların ötərgə kengəş ite. Tataristan'da yaşayanlara, Tataristan sakinlerine önlem alma, bu çok aşırı hava durumuna karşı önlem almasını öneriyor, uyarıyor, duyuruyor. この厳しい気候に対して、事前にあらかじめ
準備することを提案、警告しています。 Шу жарахатлары алудан соклану өчен урамда туңмаска, яхшы тукланырга һәм жылы киенергә кирәк. Yaralanmamak için üşütmemek, dışarıda güzelce çok sıcak bir şekilde giyinmek ve iyi bir şekilde beslenmek lazım diye duyuruyor. とても寒いので、顔を冷やさないように、厚着をして暖かくすることを提案しています。栄養を取るように提案しています。 Salkınlar turу səbəplе irtəgə, ягъни 9 dekabrda Soğukların devam etmesiyle yarın 9 Aralık günü この寒い状態のまま明日12月9日、 авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздырылмый. köy hizmetleri fuarları düzenlenmeyecek. 村の、サービス奉仕展示会は中止になりました。 Bu haqda Tatarстанның авыл хуҗалыгы һәм азык Bununla ilgili Tataristan'ın Tarım Bakanlığı haber etti. これに関して、タタリスタンの農林庁は、ニュース、知らせを伝えました。 Азык-түлек министрлыгы хәбәр итте. Белгечләр билгеләп үткәнчә, салкын Uzmanların belirttiğine göre 気象の専門家が伝えたところによると、 da süt produktlары, yeşilçələr туңа. Bu soğuklarda sebze ve süt donuyor. この寒さで野菜や、水、牛乳は凍ります。 Шуңа бәйле рәвештә азык Bundan dolayı gıda このため食料は түлек бозылырга мөмкин. bozulabiliyor. 凍る可能性があります。 Аңлавыгызны сорыйбыз һәм Anlayış göstermenizi istiyoruz. 理解をお願いいたします。 кесе ярминкәләрдә көтеп калабыз дип белдерделәр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Gelecek fuarlarda bekliyoruz diye bildirdi Tarım Bakanlığı. 延期された次の展示会でお会いしましょうと言いました。農林関係者。今日のニュースはタタリスタンの天気のニュースでした。いかがでしたでしょうか？ Bugünkü haberimiz Tataristan'ın hava durumu haberi oldu. Buraya kadar. とても寒そうですね。 Nasıl buldunuz? Çok soğuk değil mi? 直送。タタリスタンでどのぐらい寒くなるんですか？Ne kadar soğuk olacak? そうです oluyor? ね。冬は、Türkçe mi söyleyeyim? Tataristan'da ortalama derece eksi 20-25 derece gibi ama ben küçükken hatırlıyorum eksi 42 dereceyi hatırlıyorum mesela. 平均温度がマイナス20度ぐらいだけど、昔は小さいところはマイナス42度ぐらい。ところはマイナス42度も覚えています。 42度になったら学校はあるんですか？ Nay. Mu Kapalı? Kapalı evet. Okul kapalı ve eksi 30 altına inince okullar kapalı. マイナス36度。 Roku değil. 30. 30度。 30度。 30度以下になると。マイナス30度以下、以下はもう学学校は休み。休みです。はい。子供は嬉しいでしょ。うん12度çocuklar。でも、外も、外も寒い。そう、遊べない。遊べない。遊べないから、ずっと家に今、evde ずっと kalıyor. 家にいる。そう。Gün boyu evde kalıyor ve dışarıda çıkamıyor. Yani seviniyor mu, sevinmiyor mu? Pek sevindiğimi hatırlamıyorum. Çünkü dışarı çıkıp evde kalıyorsak dışarı çıkası geliyor ya çocuğun. Oynamak istiyor. タタリさんも結構寒いんですね。タタリさん。そうですね。 Evet, evet. でも平均気温はマイナス20、25度ぐらいです。そしたらヤクティアほどは寒くない。Çok aşırı soğuklar yok. 極端に寒い？寒さは年に1回、2回ぐらい。なるほど。 Yılda 1-2 defa oluyor yani aşırı soğuklar böyle 30'un altına inen soğuklar. Evet, çok zor yani.
大変ですね。O yüzden Türkiye ile Japonya o açıdan çok benziyor iklim. トルコも日本もね、ılımlı. 気候は似てますね。Aşırı soğuk değil, aşırı sıcak değil, değil mi? そうですね。 Şanslıyız yani. じゃあ今日のニュースはここまでです。ありがとうございました。 Teşekkür ediyoruz.